Nema kakra na me pese me de ko Ghana. Be ma be di de na ya adwendwen ama me na me frɛ me nua DJ Osberg Ghana o si there be Empire Shipment. E wo ho a ombitimi abefa ma ho. Nti me ni omo kasa yi nema ni gu abonten na me yi nema yegu ya Empire fo yi na eba yo. Abusafo me di e de be ma be di de. Adwen no anya adwuma aduane. Afina no akwa wiye anisa. Ye wa gidie ye gidie fo de de. Ni se Nyankopɔn di bitwa. Na de efe na e de say because you should say o fa fira buchaba o fa fira buchaba December no wani aji na ye nema ye de ye de brew say shipment nko awa ho de ntu nema no so ye kakre na nema na nko awa ni ekwa awa ni beji ni root na fie ama nema no agu UK abonten so okutwa so be atwere wana na me wo ya mabeto nema kakre na me nko ame ye de Empire Shipment Empire alini o Empire de let say a wide so na de tell say emfa ho ni ba bia wo e o United Kingdom age wa afre no unya afre no nko a won sabe ka oni ma Tamale Boriga Yandi Sandema Kumase Boko ba bia wo bia de hia say obefre Empire Shipment be ma be di de me kanfo ade fon na mani ahu bi me de ani abefa no na wo tena fie aye den frɛ wo mo Yempo ofra mo class be ma be di de say me mfra mo na me discount on be ma discount unya di medin ni ka ho nko a December promotion ye no me nua te America no entena ase e ma ne mfa ho omo ye promotion ba bia wo bia o ba da so okra afra no me fa ma ho Empire Shipment o hene munisa so na mi samo thank you why are there